Ova fantastična mlada dama je poslednjih, pa slobodno mogu reći, 3 decenije jedna od najpoznatijih šminkera, ne samo u našem regionu, već je radila i sa hollywoodskim zvezdama. Međutim, ono što je mene zaista fasciniralo jeste njena druga ljubav prema slikarstvu, odnosno prema ikonama. Kako je počela da se bavi ikonografijom? Ko se nalazi na njenim slikama, odnosno ikonama? Šta kažu sveštena lica, budući da je njena kompletna porodica, a majka je, ja bih rekla, 4 dece. Njen suprug Filip Šobot je jedan od najpoznatijih fotografa, upravo Ivana Šobot. O svemu tome govori za emisiju Biljana za vas. Ivana Šobot je od detinjstva volela umetnost, posebno crtanje, što ju je i dovelo do umetničke škole Tehnoart, posvećene konverzaciji, restauraciji i ikonopisu. Iako je život odveo na put šminke i glamura, gde je sarađivala sa mnogim hollywoodskim zvezdama, umetnost nikada nije napustila njen duh. Posle 20 godina vratila se četkici i ikonama, a prva ikona koju je naslikala bila je Bogorodica, snažno i emotivno delo koje je označilo njen povratak korenima. Pa tražim inspiraciju uglavnom na internetu. Volim da googlam, da listam i onda mi kad neka ikona zapadne za oko i uglavnom se uhvatim za nju. I najviše volim onda na svoj neki način ipak da je obradim, ne precrtavam je u potpunosti, već imam neke svoje detalje koje volim da dodajem. Pa ja mislim da je potrebno do 10 dana. Do 10 dana da uradim jednu sliku, otprilike. Volim u isto vreme nekih 10 slika da radim. Tako da uvek ima neka koja je na čekanju, koja je na sušenju, koja je u radu. Ikone koje Ivana stvara nisu klasične u tradicionalnom smislu. Unosi u njih lični izraz i savremeni duh, ali ne narušava njihovu duboku vezu sa pravoslavnom tradicijom. Neobične, drugačije, a ipak dosledne veri. Najveća potvrda njenog rada stiže upravo kroz ljude, njihove iskrene reakcije i oduševljenje. Ipak, kao nekome ko potiče iz duboko pobožne porodice, Ivani su najdragoceniji komplimenti oni koji dolaze od sveštenih lica. Ljudi su oduševljeni, dopadaju im se i to mi nekako daje vetru u leđe da nastavim dalje. Mada ne mogu sve slike, ne mogu sve ikone da nazovem ikonama, ipak su one možda malo čak i slike jer su onako slobodni i nemaju sve te elemente koje bi trebala možda da su po kanonu, tako da to je ipak neka šarena tehnika. Dobijala sam razne komentare koje su, na primjer, sveštenici videli po kućama da sam radila, ali jedan monah je poručio iz jednog manastira, jedna baš crno-bela, onako je totalno drugačija od ostalih, tako da to mi je onako baš prijatno da je izvučeno. Najradije stvara tehnikom akrila na platnu, ali za pojedine ikone rado se vraća tradicionalnom slikanju na drvetu kao nekada. Najveći izazov do sada bili su joj portreti koje ranije nije radila, ali je i u tom izrazu pronašla sigurnost i svoj umetnički pečat. U budućnosti Ivana želi da se još dublje posveti crkvi i duhovnoj dimenziji svog stvaralaštva. Voljela bih da se posveti možda malo više restauraciji. To sam završila, tako da mislim da imam neke prilike možda ka tome, konzervaciji i restauraciji, ipak onako malo više pri crkvi da se radi. Rad na tim starim ikonama koje su iz 15., 16., 17., 18. veka je onako baš neki specijalan osjećaj i možda neko strahopoštovanje i neka ljubav i mislim da je to neki moj put koji bih voljela da nastavim. U privatnom životu Ivana je posvećena majka i supruga koja svakodnevno nastoji da pronađe ravnotežu između porodičnih obaveza i umetničkog rada. Trudi se da svakog dana izdvoji 5 do 6 sati za slikanje, ali i da ostane prisutna u svim drugim životnim ulogama. Svoju umetnost deli sa publikom putem stranice Mamas Art by Ivana, gde ljubitelji njenog stvaralaštva mogu da prate i podrže njen rad.